Ye ngeke ngithi ngithathele lithuba ke ngikhuze kubafethu laba abayibiza ngama South African kodwa kungawona, ngoba laba bafethu laba ababili laba ngibazi kahle nalaba basuka khona. So ngoba besuke kwelakithi leZimbabwe beza lana eSouth Africa bahlala isikhathi eside sebeyitshela ukuthi sebengama South African. Ukusuka ezweni lakini uzwe lana eSouth Africa uhlala isikhathi eside akuphenduli ukuthi ube ngwalelo lizwe. Uyabona wena mfethu oyibiza ngomphakela mthakathi, nawe wena mfethu oyibiza ngongizwe Mchunu, amagama enu ngiwazi ngiwaqonda. So ake lithi malibona le video likhuzeke bafethu, ngingaze ngilibize ngamagama enu wokuzalwa nezibongo zenu zangempela, ngoba liyazazi ukuthi libuya kuphi, singama South African. Kunye nalo dade lo bathi nguJesinta lo uZuma, asigama lakhe langempela. Igama lakhe langempela ngilazi kahle ngiliqonda. Nokuthi ekhaya ubuya kuphi ngiyazi kahle ukuthi ubuya khona le kwelakithi eZimbabwe. Ke ngahlala phansi nalo beyibiza lo bekahola idudula lo yangihlale naye phansi wamamela wazwisisa. Namanje kungeke umbone athi wahola le match yedudula ini lani ake lithi imali ibona le video lizwisise, liyeke khona lokho elikwenzayo, liyeke lento eliyenzayo ukuthi lina lithi mabahambe, liyeke leyo nto, ngoba manje ngiyabuya ngevideo yesibili ngiyokhuluma impela, ngiyokhuluma iqiniso eliqondile nokuthi libuya kuphi nezibongo zenu ngiyolibiza ngezibongo zenu, ngoba le yokuthi phakela mthakathi liyaza kuyona, lalethi ngizwe Mchunu liyaza kuyona yangempela, nale Jesinta liyawazi amagama nayo ngempela. Manje ngiyobuya ngiyolibiza ngamagama nangempela. Ake lithi imali ibona le video liyeke lento eliyenzayo le before ngibiza amagama enu wangempela nezibongo zenu zangempela, ngoba ngiyobeka ezidlangalaleni omunye nomunye uzobona ukuthi lingobani lina eselizenza amaSouth Africa, ngoba lisuke kithi leZimbabwe libuya lapha lihlala isikhathi eside lingasabuyela ekhaya, seliyibiza ngokuthi ngama South Africa. Liwuyeke khona lokho elikwenzayo, ngiyalikhuza bafethu.